pada joget. Pada joget ya? Joget ya, pada joget. Ih, pada joget. Mama, kita beli es karakter ya, Ma? Es krim karakter apa kakak mau belinya? Doraemon. Doraemon. Kalau Happy apa? Ma. Elsa. Ya. Happy mau beli apa? Ya. Elsa. Oh, mau beli Elsa. Kalau Mama SpongeBob aja deh. Yaudah yuk, daripada kita di rumah, kita beli es krim aja. Seger nih siang-siang gini makan es krim. Iya kan? Kita makan es krim aja yuk. Kita beli es krim yuk. Ayo. Ayo. Let's go. Beli apa kak? Anja mau es krim karakter aja yuk. Kita beli es krim karakter. Ayo. Doraemon. Pisang. Ini teman-teman. Doraemon. Ya, teman-teman mau pisang. Ini Doraemon ya. Siapa yang bayar, Ma? Siapa ya yang bayar? Adek aja deh yang bayar ya. Api yang bayar ya. Ya. Oh iya. Ini mau yang mana? Yang ini? Oh, yang ini. Oh, bayar sana. Bayar. Siapa yang bayar nih? Hati aja. Bayar ya. Bayar. Ini Happy yang bayar ya? Oke? Happy yang bayar. Pegang dulu bayar. Nah, yuk bayar ke sana. Mari. Bayar. Ayo pulang. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe di bawah ini, nyalakan loncengnya. Betul. Kanza apa karakternya? Karakternya apa es krimnya? Karakter Doraemon. Doraemon. Karakter Doraemon, Ma. Doraemon. Happy apaan? Happy apa? Apa? Elsa. 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 Halo Mama, ini SpongeBob. Ayo kita buka aja yuk, kita makan Ya. yuk. Ayo. Bukain ya. Aku udah bisa. Wih, mantap. Guys. Aku karakter biru sama Doraemon. ini. Ih, Happy Elsa. Cantik banget Doraemonnya. Enak nggak, Bang? Enak tangannya, Man? Mantap. Mantap.
banget teman-teman. Wah, Mama SpongeBob. Enak banget, Ma. Enak. Enak banget nih teman-teman. Senang? Banget. Mantap, betul. Mantap, betul, betul, betul. Coba tukeran, kakak rasa apa hasilnya nih? Sobat Mama, coba Doraemon. Enak. Coba Happy. Cobain Mama. Temen kakak dong. Cobain. Oleh. Ya, habis. Oleh, habis. Oleh, habis. Habis. Wah, itu ada SpongeBob. Oh iya, ada Elsa itu. Ada Elsa. Halo Elsa. Doraemon. Wah, ada Doraemon juga. Halo Doraemon. Wah, seru pada joget. Pada joget ya? Joget ya, pada joget. Ih, pada joget. Pada joget. Pi, ada Elsa ya, Pi? Ada Elsa. Dadah. Dadah. Lonceng, dadah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dadah. Ya, dadah.